Yes, reka muze kwenda bifuza kugira umunsi mwiza tubakunze ba Kigali ifitanye misanzwe. Banzu ukore hano subscribe kuri Sam Official. Mbibutse umuntu bita Tin Liyusu. Yes, abantu benshi buramuzi cyane. Muzi n'imyaka maze mu buroko bwa Tanzania. Yes, benshi bakomeza kwenda batekereza bavuga ngo impamvu iramigaragambye abaye mu gihugu cya Tanzania ni ukubera ko uyu Tin Liyusu yobaza ko bamurekuye yarwosha imigaragambyo. Ariko mbere na mbere ko tubanze dusubira inyuma gatoya. Benshi bari kuvuga yuko imigaragambyo yateye muri Tanzania yatewe cyane cyane n'abanyakenya, kuko Tanzania ni igihugu kinini cyane gikora ku migabane yose, harimo u Rwanda, harimo Uganda, harimo Kenya. Muri make Tanzania ni igihugu kinini cyane muri Afrika. Baravuga ngo Tin Liyusu amaze imyaka afunzwe, ariko Tanzania baramufunguye kugira ngo ahoshe imyigaragambyo yari kuba muri icyo gihugu cya Tanzania. Ariko bakimara kumufungura, Tin Liyusu yasabye ko bamusubiza mu buroko bitewe n'impamvu we yaravuga ngo bishoboka ko bamugira nabi bitewe n'abayobozi bari bamufunguye muri ako kanya ka none. Ako yese asaba abayobozi yuko bamusubiza mu buroke kugira ngo arebe ko babasha ko bahosha iyo myigaragambyo we bitamuturutseho, kuko we yaratekerezaga akavuga ngo nibamfungura hari abayobozi bazangira nabi bitewe nuko ubutegetsi bwa Tanzania buri kugenda bujya mu nkendera zabwo, cyane cyane nyine nk'ibyo ngibyo. Ariko cyane cyane abarundi nabo bari kwenda bavuga ngo Tin Liyusu yaza gufungurwa iyi Man Festival yari guhagarara, ariko benshi nyine nibakomeje kwenda babyiyumvisha. Bamwe bagenda bavuga ngo ikintu cyane ikintu cyateye kugira ngo iyi migaragambyo ibe ni ijambo perezida wa Tanzania perezida wa Tanzania Samir Suluhu Hassan yabashije kuba avuga ngo bafunge imipaka ya Tanzania. Ariko icyo gihe kimara kubivuga ngo bafunge imipaka ya Tanzania, mbibutse neza yuko hari abatanzania bari bamaze kwinjira mu gihugu, hari abanyakenya bari binjiye mu gihugu cya Tanzania b'urubyiruko. Benshi bavuga ko ari Gen Z ya Tanzania yari yinjiye mu Gen Z ya Kenya yarinjiye muri Tanzania kugira ngo ifashe baba Tanzania guteza imyigaragambyo yari kubera muri icyo gihugu. Yes, rero niyo mpamvu bavuze ba Tanzania base perezida Samir yavuze ngo bafunge ya mipaka ya Tanzania kugira ngo hatajya abanyakenya binjira muri icyo gihugu. Kandi ndetse iyo mipaka bagiye kwifunga hari abanyakenya barangije kwinjira muri icyo gihugu. Ariko nanone bavuga yuko impamvu abanyakenya binjiye muri icyo gihugu hari amagambo Samir yari yavuze babo batabashe ko bafataho neza. Bavuze yuko Samir yavuze ngo bagerageza gufunga iyo mipaka kugira ngo abanyakenya bitewe n'ibintu biri kubera mu gihugu cyabo, bitewe n'imyiryane iri mu gihugu cyabo, cyane cyane kuko yagiye avuga kuri perezida wabo. Bo baravuze ati rero nta mpamvu kugira ngo perezida wa Tanzania adufungeho umutwe bingana gutya, reka natwe tugabe igitero mu gihugu cyiwe. Rero niyo mpamvu babashe ko bafata uwo mwanya kugira ngo bagabe igitero mu gihugu cya Kenya bitewe cya Tanzania, bitewe n'impamvu perezida Samir yabagabyeho igitero muri make. Ariko nanone tugarutseho inyuma gatoya, hari umusirikare wo mu gihugu cya Tanzania kugira ngo imigaragambyo itangire, hari amashusho yakoze ajyana ku mbuga nkoranyambaga avuga nabi igihugu cye cya Tanzania, avuga ubuyobozi bubi buriho, avuga ibintu nyine byerekeranye n'imyigaragambyo muri makeya, kugira ngo abatanzania bari muri icyo gihugu bumve nyine ubuyobozi bubi bubayoboye muri ako kamwanya.
rero akimara kubivuga perezida wa Tanzania yahise perezida wa Tanzania Samir Suluhu Hassan yahise atanga oda yo bahita bafata umupolisi bakahita bamufunga nuko bahise bamufunze bagerageza no guhagarika amashusho ku mbuga nkoranyambaga yari bashuka yatambutse kuko yagiye ku mbuga nkoranyambaga yambaye uniform za Tanzania we yagiye gutambutsa nyine ayo magambo yambaye za uniform za Tanzania rero abaturage bamwe yaraje kubageraho noneho bagiye guhagarika ayo mashusho deja harimo abanyamakuru bari babashe kuba ya downloadinga harimo abanyakenya bayumvisha harimo ndetse abantu benshi ndatize ko no mu gihugu cyacu bamwe bagiye bayumva yes rero bakimara kuyumva bahise habazaho n'ikindi kintu cyerekeranye n'abahanzi muri Tanzania bagiye bashyiraho baririmba indirimbo zijyanye no kwigaragambya bashyiraho amashusho menshi ajyanye no kuvuga ibiboro bya festival ya muri make bakwirakwiza imyigaragambyo yo muri iki gihugu cya Tanzania kugira ngo babashe kubakuraho ubuyobozi bugiye buriho rero niyo mpamvu rero natwe aka kanya ka none twagezaho nyine ikiganiro kugira ngo mbashe ko mwacyumva rero ibintu kigaragaza yuko imyigaragambyo muri Tanzania yabashije ko yabaho nuko noza hano muri Tanzania ibintu byabitije imirindi cyane harimo aba bahanzi bo muri Tanzania tutavuze mu mazina kugira ngo hataza kugira ikindi kibazo giteraho ariko abahanzi abanyamakuru abapolisi inzego zishinzwe umutekano abayobozi niho abantu batumye imyigaragambyo isa nk'ifata umwanya munini cyane nk'ifata umurongo ugiye hejuru cyane kugira ngo imyigaragambyo ikomeze kugenda ibaho hari amashusho turi bugende tubanagiramo make kugira ngo mukomeze kugenda muhereye ijisho hari abantu bagiye babipfiramo hari abantu babikomerekeyemo hari abafunzwe mu bihe bitandukanye nyine muri make ni ibintu byinshi byagiye bibera muri iki gihugu cya Tanzania bitewe n'imyigaragambyo yakomeje kugenda iberamo sasa kuri uyu munsi wa none ikintu bavuze ko giteganyijwe ni ukugira ngo batore perezida mushyashya w'iki gihugu cya Tanzania kujya uyu Samir abashe ko yavaho yes abashe ko yavaho yewe ikintu baje kukubwira banza ukore subscribe hano kuri Sam Official kugira ngo dukomezanye ibindi biganiro bikurikira ndabwira ko neza mu kanya gatoya hari amashusho ngene nibere muri Tanzania ubu ngo tuvugana nibere muri Tanzania hari amashusho ndi weshe ko nabahereza y'abantu bagiye baryamye ku mihanda abantu babuze iyo berekera bitewe nuko amazu yabo bagiye bayabasoramo ndetse reka mabwira hari ikintu ari itangazo ryese risohoka mu gihugu cya Tanzania bavuga ngo ntihagire umuntu n'umwe ubasha kuba yasohoka muri iki gihugu cya Tanzania mu masaha ya saa 12 zuzuye bavuze ko nibaramuka bakubitanye n'umuntu hanze izo ni inzego zishinzwe umutekano zabasha kuba zatambutse iki kiganiro zavuze ko nta muntu n'umwe wemerewe kujya hanze n'isegonda na rimwe urengeje ku isaha y'isa 12 z'umugoroba bavuga ko nibaramuka basanze umuturage hanze ku isaha y'isa 12 z'umugoroba arafungwa ndetse agakatirwa n'imyaka myinshi bitewe nuko nyine babona ko muri kigo cya Tanzania nta mutekano na muke usigayemo rero bavuze yuko bagomba kubaho lockdown itanya ku isaha y'isa 12 zuzuye z'umugoroba rero bari gushishikariza abaturage babo kugira ngo bafate ibi nimba ari ikintu bakeneye mbere saa 12 bagihahe cyangwa se bashe ko bagifata niyo wakeneye amazi cyangwa se icyo cyose ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi ugomba no kwivuriza mu rugo ugategeza ko izindi saa mu gitondo zigera kugira ngo ubashe kwagana muri iryo vuriro ryaho rero urumva yuko ubuzima bwa Tanzania buri make bwabasha kuba bwagenda buke kugira ngo bagerageze guhosha imyigaragambyo igiriwe ntabwo bari gutinya kwirukana abapolisi ntabwo bari gutinya kwirukana abaturage bo muri icyo gihugu ndetse n'abaturage ntabwo bari gutinya kwirukana inzego zishinzwe umutekano zo muri icyo gihugu rero banza ukore subscribe kuri Sam Official ubundi ibindi tukomeza kugenda tubikugezaho 5 kwa 5 caho yari Sam wanyu neza nk'ibisanzwe wese ukora subscribe ndumva ko nta bindi bisigaye urakoze cyane.